Jinsabu fi stadju avvanzat ix-xogħlijiet fuq iċ-ċentru akwatiku u sportiv fir-Rabat Għawdex. Fil-fatt ix-xogħol fuq dan il-proġett massiċ miexi kif ippjanat u l-ewwel fażi tal-proġett li tinkludi s-soqfa tal-faċilitajiet waslet biex titlesta. Iċ-ċentru akwatiku u sportiv huwa mifrux fuq medda ta' madwar 5,000 metru kwadru u se jkun mgħammar b'faċilitajiet sportivi tal-aqwa livell u pixxina ta' daqs olimpiku fost l-oħrajn. F'dan il-proġett multimiljonarju se jsiru faċilitajiet għal dixxiplini sportivi oħra fosthom basketball u ġinnastika. Il-perit tal-proġett Godwin Sultana qal li bħalissa x-xogħol miexi lejn it-tielet u l-aħħar fażi u ddeskriva l-progress li sar f'dan il-proġett bħala wieħed eċċellenti. Kompla jispjega li qed jiġi installat it-tamir tal-pixxina u x-xogħlijiet mekkaniċi u elettriċi issa jinsabu fi stadju avvanzat. The mechanical and electrical works are aligning with the other phases as well, and progressing very well. Movable floor has been manufactured abroad, and we're getting set for its delivery and installation. So as you can see, a lot of works are coming together. We're on the final phases of those works. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ddeskriva l-proġett bħala wieħed kruċjali għal Gżira Awċija u qal li kif imwiegħed din se tkun faċilità mill-aqwa kif jixraq lill-isportivi Awċin u lil Għawdex. Il-pjanu li propju s-sena d-dieħla nkunu wasalna lejn tmiem dan il-proġett u jibda jitgawda mill-sportivi, mill-Awċin, mill-pubbliku u anke għaliex li nattiraw anke turizmu a propositu sabiex jintuża dan l-istess kumpless.